for TV. Edu kwasi ada nwumere say dia na wotwe ni bokram. Ya jimro ni atoye nsafre nyamedifo Prophet Opatafo ewo no ankasa apartment mu a na bisa ne nsam last week nkomo bebre ni edi na this week nso de edi twamo dia me sresesi ane se share link na wa temenka so ekofi wa temenka ya demu live dodo na ehwe no ma amanfo nso nya bi hwe edu kwasi ada nwumere 8 o'clock na bosse dia ya jimro ni awuro Opatafo D4 Opatafo na apartment ni mu ha ya bisa ne nsam nyame asem o nyensem bi akeke ye che adwene fa nyame som ho ene ne ya jimre bisa nyame difo ono so agimre akire yemu de ya wuram sesi abusua wo ha bi a share link na share mon share ne atrase mon share o ene kwasie na wotwe nya abo Dom life Amsterdam. Samle do na ya dom UK. US sponsor have bia Paris for France for mudom. Enti share link no share na enche nyamidi for oba be kayensa oba be join me wa ha. Share links no share ni atrase. Ena ye kwasi ada na wotwe na nya bo. Enti share na enche nyamidi for Prophet Opatafo asasiano na nsia odifo Opatafo enche we ba kai me ho ha ye bisa ne nsam na ya won nsam ka o ene do somebody be bisa nya bidifo ne no enti abusia wotie mi a njemre na share link no share ne atrance na o twe nya bo share chema adofo na dodo na ye hu ntam ya na de atrasi o enti mu amanya kwanya machi ye ntamo amo hweye no no mama amanfo nso ahwebi zenetema ganafo ya atrasi enti mu nhye minise administrator awo de ne domo topete amanfo fo so afia ba bia wo bia do asi mre ya atrasi ono dom na mo share France for mon share the UK edi bi wa amintimi mobi my madam we di for ba no abebo na ade mon share odi for Opatafo enche obetrase na yekosiada na otwe bose ya nyame di for ya jemra ni atwe no abetro no an apartment mu a ne bisa ne nsam ya bisa nyame di for nsam ya chire ya adwene o de dada setram nyame sumu ahohomsem spiritual nsam ya bisa no ancha odifo Opatafo wura ha apartment mu wura nyame difo betrase ma ya odifo wadawoma betrase na emre na so okay yabusia nyame difo Prophet Opatafo nyame difo yesari o boy tuma esi akwasi ada de wo si maye mre ya frewa no opie ana de nyame difo ya mo akwa Prophet Opatafo ka bi chira wo domo duduo na de tiwachi abafo ya dawo omo yada ba omo so mfo wa mfa Prophet Opatafo me chi obi bia wa hwe mi bia me pato e kwa so Michiao. Okay. UK for Canada for Italy, Spain. Oh, you know, show sir. Oh, you are Abuna Amsterdam. Big ups to you, Michiao. Okay. Hello. UK for no. Mensaka on crown. Okay. Eti me da wasi bebre ya mishira na. I say janka oda sia no pano. What's ready obedi anymore. Prophet Opatafo. Before Opatafo ankona no kwana na that's a dimre dim. That's bebre. Okay. The church amu nyina so glad I believe so hear me. I mean sure. Okay. Eti sanity. Only nam UK there say I won jaw madam. And when you some you very my darling. It's your the abra boy you get out of here. How do you man say be ango. All right, abusia na midifo asase ano na nsia
odifo patafo na busua mate ne nka no edu kwasi ada na otwe bose ya yejimro ni atoye nsafre nyamedifo prophet patafo ya bisa ne nsam atire ya adwene de yenimu no wade awuram abiebiem me kai say ya tisi mu be na otwe miensani chief producer me yesho na otwe be miensani wemra odifo patafo agye ya de awuram tede bi obi dia na ayabrabo prophet ba kubia ya ufo busua sem say obi be sugu me so sa last week so dey fast spiritual ne rituals amanfo ye na de ye bisa ne say obi ato ama ne me say odifo kekayo ka hemfo de ka politicians ye ka amanfo de na asofo de pastors rituals de mama wan ka bibia amfa ho baba for ya some so ya rituals me tie obi a on say de tie Abia bi enu ha rituals in the word rituals no enya de ye bone na de tie ni say abia bi ya won papa okay ene won bone enti ye wo asofo sikaduro ho as asofo bi sikaduro yes you see abia wo so tie asie okay say ekom di akwala na o to aduane okay fane say mato aburo aya no a na mi tutu baako okay mi tu aburo one con say efi aburo no na me de ma akwala na ebe me no nemo mi di aburo ni nyina ma no no owe a na ne otimi yefu adentia say aburo na doso enti na di aburo fu ni nyina ma akwala na de ma akwala say ebe me okay enti sa na tie enti obi wo ho a ote asori asori ni nipa no okay asori nyame anim ni asori tie de eden to say some of us we are suffering. Sir. We are suffering in what essence? It's you. When you carry a good message, Ukrainian somewhere, a feeling kekaya anymore. Okay. Edin so ni papa ba o na ase so beti you. If you say, "Ewie yemre mu no kore eni wi ase bi." Say ye Yesu ba no ma tu edi eye adifo atrofo achi no. Okay. O ka kire na suafo. Eduru mre bi na Yesu dom so ne members so ate. Na Peter ko ka kire ne so owura. Dom no senki a na esenki. Ezo omu nyina da ne o mani ko ba bi. Ana ka kire no say memfi wo mo. Saa no mo hwahwa atu adifo. Okay. Na sabe die be nti na mu obi koye otoro difo a asori no eje ups and down a okoba ebi so kopetu sabe o edom na embebu akam so asori ho na ye ne fe na die nti said dom bedoso your offering will be measured according to the number of people who are under you. Okay. You also tear say no. Okay. Only power dom dos be our college mood. Who offering mood. Enti me kotu mi because put dom mamia. Eye ka se bebu ne maka kire to mi no. So me pedom. But a dom no enya dom say the family na say. Sika. Okay. Enti asofo ni binom. Enye omu nyina. Okay. Was of papa bi to say Ronald Bonki mu. Ronald Bonki mu ni kerekula da ne sa o mu kula da mu nyina. Okay. On be ye nyam djuma wo no kurem. Nyam ye ho odin ni nanim onyam mu. Enti omu won wosra na epudom. Okay. Sa na tie. Ene ye wo asofo boni a ebi so tie asase so a. Omu di omu ho akọ secret society ni confraternity. A omu so ye rituals e pamboni so. Omudi pudom na kotutumi obakotutumi omode ya asole omudi omuti akoshe tumi nase epudom epudom because mo na dom ne ba no na osika so eyedu. Okay. Enti ate said ye wakọ akọji sikaduro no what you say enti omo no obi wo ho a wo hwe ekwan a odifu okro no ana osofo no faso ya na adwuma utim se ne nioma a oye ne aninyame asem bo ebura. Okay. Ninsam no di ase enya dai enim. Okay. Nanso so o kana asem a wo mu edi na chi no omo nti ase da ni nyina ne se aduro ni tumi no okoje ye no o di amantam wo akekere wo mo te se sabe odwan a ye de na bo duam ana adiem no ogina ho etwa ni wura se ni wura ebeku na etimi ye bibisa what oh I didn't know na de etimi tetere obi etimi tetere oba
se be ya bema otimi nya ni kuru etimi chechire bema se be ya otimi nya ni don bebrebe sa yes ya o me sa na die nti na nye tumi na de o mo bae okay tumi na de o mo bae nti ono ara sa abo o matena se ama oh okay etu ka hwe ya de nipa ne ono nani ani na sutua no no okay if you say spiritually no spirit na okọ no okọji tumi na adi nkan a sacrifice sa dom na woni nas ni nyina ma o enti na mo de ehu sika bra wo okay what you say okay enti sa tumi no majority no e wo Nigeria pa nti de ba bi asofo no ye omo de e fa no no man ba bi asofo no ye omo sika duro fa no no okọji tumi na tumi ni pu dom ma no na tumi ni ma o business expertise ne dignitaries business on the bound now politicians and back near to ade de brow wo na wo call ya no e spirit no na e boa watiko seko the spirit na punu dom the spirit na put dom de brow and the dom na wo punu e ho na wo sa osofo no wo di nya ho cha wo di be nya ho no ma na wo ton enti e be collection be 10 ya no mo 10 times wo be to collection a day one day service over 2 offering ura sorry ni bi mu a one day service e be 2 offering go 10 times ni na abeto ko who of penya once a we wura dem ko who of penya sika o so tua ni nyina what put here once a we nya wura so dem be ju hu sika nyina spirit na do buy o ju hu sika nyina o wan ju hu sika kra enyina e dan ya ni die wo mu de ne sabeka say okay sunsum na odi t-shirts here sunsum na de aseni tirim say nipa bia obahunu wa asafo no mu bia on kan hunu so na de ne bae oh okay if you say abra no fan hu ko se tumi na se no na sa no omomba emu mai enti won fan se tim se do obaba bia no enam se tumi na de ne bae enti de obaka bia no sa nipa no be yesutie de ama no if you say tumi na di nka we kede dada oh enti your more power of command okay your power of authority ho and your power of command power of command no eye omuye ade ketew takyerema so abihye okay o command ni pa na oni say o kasa ontimi nka yin kawe oni say no ho wo so tetete fa o dan bra o de beba eh fa o ka bra o de beba what you say ni pa no o power of command o ka ya oni say o so de ba so ya working spirit a capture no oh okay what you say your power of command your power of authority hey and you are so for na bi ko achiro what you say enti eye ni ku ni takyere ma so kasa and now say wo no tie ni ntino but command over your soul hey according Satan man is out to me if you say Satan or you wiase sudifo okay it will command you baby a wo bia it will ya de enye wo ni mpefe se sofu yi ni nioma a wo ye ni suni ne ban ni nioma ye bebre enye a adanse kura ewo ho but because of say don't be feeling na ya ma sofu no power of command and authority o kra so to me we so feeling na so obetimi how enye how da how wo kra wo nko enti no authority your power of authority o kra ni nipadua so to me ekina de wo ye bia nye eni nyame asem bo aguda but wo no nya de obetimi akọ de bia be kwa asori oh and your power of command ni na ye nse to me no o de hell kofa we bra not even kofa we bra enya tintina kofa we bra but on the some of the answers how we obey because of no num brother patafo and to show online majority Nigerian pastors no omo obi adentia there's one pastor here owu ya na me kana asem say na gina ye nye papa so panyini bi no owu ya no TV Joshua o ka owu eti na ti on the trouble with power of command so panyini ante self rima yes now o say our power of command and our power of authority okay and the power of authority ni tire say o kla bia o tina si bia o ni sutuni onya wura na so dem ko ade a wura ho wura ho say ni tina tumi no o ko di tumi a okay ma ye tumi sem aduru akiri your power of command power of command ni say ya di ato takyerema so say voice e fa ni pana so nkura wa capture no hey brother patafo
It will be in social media crowd ko tie Tears of yes. Wa twene What say into the do spirit no prompt you say jina. Na tie we. Hey, Professor Pata. And you know wa Nigeria. Sai sem hunu na wo ho. Omo ni mpefe se. We na ka Oyi azan woni ni pass se ho be di adanse e. Sa Jeremy omoto mu fufe yi mu ne sankofo nya sankwase spirit ni o madi. Sankwase spirit yede sa omodi pitire ene yede ye sa de ne mo catfish. Sa catfish no. No omodi ye sa. Uni mi nyina. Na de mi. Professor Pata. Omo ye no Satan mu amini. Enti wo bro omo spiritual work ko ni nyina. Omo ye te se de omo ye catfish. But nya no. Ano omodi ye omo nyanka ma de. Ye sa aboa ye de aboa ne ye bibi. Okay. Sa aboa no. In the satanic world no ye de ni twidom ye de ni gina nipa. Okay. Anything na TV Joshua so wo bia na odi ne hunwi. Odi ne hunwi na mammoa ni di. Okay. Enti mo na wo yi ne hunwi di mammoa ni di na ne ho dom doso. Omu pudom man. No mu pudom man. Ansa aboa de ho oto. Okay. Obi anu o betimi di ne nsa se atika. Dabi untimi so no so obekọ. Yes, enti wo no edin pa so betimi anoki sa pastor ne down. You say nyame tumi. This say nyame tumi na nu mu nsam. Omo ya we say omo stage guy back we off lookout. Nigeria for no South Africa for no. Omo power. Off lookout you be a or ya zan to the bottomless pit to the extent say she guy or didn't buy TV so say was wu when no me type. Obi a wo hwe bibia nim say so we off lookout when yan obi a wu da. Bisa wo say na denti no obi o ya zan say nipa over 10,000 30,000 e da su kuni na ase si 2 million na atwe wo nyina power of command wa capture mo power of command and all power of authority power of authority ne di onipa ne kra no e go bodue mu ona ase mantam no te sa oni ba bia akọ mantam oni ye be bia oni no oni say the so for your false prophet but on to be nko until power of authority no enti show mo guy ba ku ibusiri onu so kwase asem sa o South Africa no mo pamo na de wa be share Zimbabwe say round of the South Africa hu enti me person bisa say Prophet Patafo e bia wo gi nyame di na bia wo ko so ayi wo ko hwe wo mo a wo gi nyame di no tumi twon na ni nti no say an sha wo ma agi asem na die mpo no mo di die be hin enye osofo bia na o se o tie no okay. If you say, people dealing with higher spirit. Okay. Prophet Patafo. Ethiopia. People dealing with higher spirit. It's a higher spirit. Obi a wo gidi ni a wo hameno. Obi wo ha usunsum emre. Okay. Na usunsum emre no say. Ko didi o machi a. O tie na ne kasa no. E be odo. Power enya odo. Ya kasa ni obi wo power of commander. Or so to be or control. Okay. Command. Okay. The best see we are the say at also spiritual. Hey, na say who power. What you say? That's who we are there say we continue to that. So to me I who shall and say who na so we chere a. Utumi santos. Adenti. Enti no so predomina on the cat. Utia price ni wi a do o me nyina the fish na be ya ma okay now ana sani e be ya onipa entimi nchew okay na o kan sam onipa be je wa sam na o kanadi enu nti ana o me de wo hu nsuo e de ya ade ma wo no Prophet Patafo yes ni nyina mu we bi wo I will say wo no according to the book of Genesis wo no dada oba no Obani nim say Nyankopon asene say on hwe ye no ante aduaba na ye den ani ahono oba no so wo no command oba no ka say me show setidi okay amba dia command ni free ban eti ye de wo hu nsuo ye ade de ma wo false prophet no and go touch them so no benya power of command okay eti unya power of command na asem bia wo ka bia no wo ye ni di akire one to me the actually but who no suffer no
what to say wo a wo ye nitifo o da ni pa na da wo da wo na wo ti bi ntebe da also onipa ni wo hia hwan na niyam shiri first wo dabi nipa wo di nipa obi asuro enukore o pa se da ko tra VIP bus na ka tra driver ni ayi driver ni na conductor say wo okay dabi munyina me pato me wo wa yira wo car ni e say the car be che no what you say wo di o ya bo bi nipa na ni ya kra enu ntina wo hwe sa sofo na sa asofo in kwasiafo ya mabubu omudi azafo omo power of command e nipa so but you obeka bia no obeye ni hobu da so because of aboa no won na e die drama obi a wo twa mi bia ni say sa asofo ya mabubu omudi okay uko internet false miracles any advance entrene omo ye bebrebe aso stay nipa du omachi ade na stay nipa du omachi ama capture omo wa capture no and a no power of authority no either authoritative power over your soul enti nyadi awo se ko firu betimi afiri wako okay se me be capture o se ba bia wo firi wa woni me be ko aka tell se be ya bonsam okay what you say enti sisi a mechiwe me si me firi nyame okay nyame na di me ye adwuma agenti na so be ni obi bo ho ebo pa ehihye o ma ne be di adanse kuru mu abra wo si nyame honhom na do na abra nyame honhom na de opatafo ye adwuma na wo ba say na ma ba na head stage force miracle okay na ma ba obi abedi adanse o zenit ha say papa ye say o ye say me wa no so nim say ma enya no kure eno hwan na me ye adwuma ma no John 8:44 okay ofumu de nioma mo pe no e da di pefe maja de mu firi no ni nyuma dead entro efiri hwan say sam etu hwe sa nyoma ti sa case okafu mu ni sankrofo no nyuma o mo ye no look at them case okafu ye false prophet or ye false miracle in video opa case okafu mu amu hwe we nya ntokwa before sa obeka go and verify ye wo babia no ne sa ayete said de enye sa obey mi so ne masofu bebre woni na masofu bebre so asa ne nsa pompo na wo Kristo kafu no adenti na ade sa oba ne megina puppet so e said that bo mpa ye wo say won kokuru tumi wo so enti won sa atene sa o si nyame hohom wo so adenti na wo ye sa and you stage ye what stage enti sa miracle we what stage se nyame pa my brother saje na wa ye no ka wo nya da if you say asasi so ye ti okay bible say onu nyankopon obu aten but obu aten tene no kure ndi adenti na ade awurade nyeye no so waye akwate say wo munyame na wo som no no ayete say ase nyame ntimi nya bibi na wo mom na eye bibi aso nyame na nimunyam na susu obi nya bibi nse awurade animunyam robert patafo aw nyame chiro tawa no na tumi a otimi command ma udidi panachi force ade na yo ntimi nya me akaje so mo sana tie ade bia ni wa free satan ho ye papa ontimi nya bibia obetima ye sanchirani o obi abeka cho so ontimi ye sanchirani na na ya da bi o mu fake enu na wo so hu se satan te se de kotere na janan fita kakra no de abitu ya ya kanyira ye tuntum bonini nyuma de dosu mo asen papa no okay edom be na TV Joshua te wono won pu no wiase no wo dom papa emu asofu ekogu na emu asofu egu TV Joshua na president emu asoja mpetiwo yemfa no tonchen TV Joshua ba eye Accra anaba bi obokobi ya nipa wu ana nipa wu gon ye twifa bisukumbi adentia bi o na dom na enye dom o onwo kopa ya sa enye obi o dom mami chiro se wa hwe Ronald Bonki oni TV Joshua wa na ye crusade o mo dom Bonki de o pa Bonki na wadom Argentina Ronald Bonki de nipa wu o sankwasi afo false prophet we no o mo sacrifice ni paso ba bi o meduru bia no mo de put dom tinye nipa na ye pepere e de papa ni ye dey o ye ka miracle be na TV Joshua ye okay miracle be some magical ni o man kwasa sam no be di no nyame duma be no papa be no be ye ka mo di nyame to me power Ronald Bonki mu di nyame to me but they never killed anybody
even Yanko wako ni crusade ama yakotie even womo na awuompo onyane wo na ese wako ho ne yakotie ti afọ ye ni tio Yesu say munim honhom kura ewo onipa ba ni mu okay onipa ba na amase mu bewu but oba se mu benya nkwa ne manya na nworo so eti ba bia ye ba ba eya agenkwa ni bibia no de oba ho bia ne sa na adwene ene na kuma mutia e so onya de ya oje e so onya oje okay ma bo Yesu de ye crusade na o dom card won ko hwe ho wo ya papa e sa sada oh Miriam Messiah ma take Kristo nka ma te ya husu anka me kɔ no ho me kɔ no ni dimu nti ana me de nam ti agent say ka do kotumo edini nti onipa benya nkwa na nipa me kɔ no ho ni dimu nti no na ni me koduru kwa mu aka de ma hwe akumi chani ye san de oboa esan nti ne kopetumi okay ana oni to abotumi ni din de amane bi e wokwan bi obeye ma me tell esan nti ene kopede ya tumi esan ye de ya nyamane nti ne kopetumi na amane nti ne kopetumi ana mia mitumi ya satro na ni udobiri ya mia nyamia wo tumi papa ma me kan kura nkyro no kura no oni petumi prophet patafo yetio pa atiase na ni pim bompim ye ko sofo smase crusade ase ye ko ya bas kram bia kram ni yakum eye price eye satanic ritual di atua na hoka edom na woji ya saade no wogi bi e di atua na hoka Ghana hasofo bebre o ma didi sankwase no se bebre on kodi fi Nigeria bebre o mo kodi sa o mo police a crowd police no bebre kodi fi Nigeria no mo de abegu ga no mo de abegu wa ya no mo dom wusa a program bia o siefunu no me so obeba ono obeba be bon sa o twibia solifu no onimu okay ono de oba se obewia ni wa kum ni wa sen enu nti na woti asase we so oba so o se o enye sen na nipa be se wa okay enka oba ma wo de sebe anwea agu nsuom anom na we encourage say ha osofo nyame nipa oba ma de anwea agu nsuom anom dabi nyame nipa betimi atena asase we so atonso bolo di Yesu di atonso ni moja na Yesu na nkata ni moja ayese obi akoto Greece be 3 years ni ensada onu kwa na Yankopon ama ni tumi se ni moja na omubu nton dinyo yami ko ti ase prophet batafo yami ka so ti ti obi to aspa enti wo ba se obewia wajimi obewia unyansa owia no wa sell and say sani nioma odi ya na asore no okay uto bi ko yemu a uye dai obe sell last minute okay uni awie ye pa uye de obe sell wanya kidney failure heart attack beku nioma be sell ya le nko a unia Satan ni mo bia de madipa o Satan obunsam oni mo bia de manipa enti asofofo na hono mo yo mo retu asefa minia enu ti mo busa o se opotafo farisem ye student okay now ya exams mature 46 na me ba no masesa no I ni 64 e ya de pa tabi krono na de na urade na afre me onyankopon na afre me na me si me yenya me djuma me ti me ya za e wa so bem se nyame aye sei abra nyame nyeye ka urade ko be kum but nam se Jacob tumfo na mpesa dabi na uti aye aza ya de pa dabi na se bia ayi adom na ba na wo ne powder bi no oton eno nya my brother hwe ade bi onipa wo benye bia no o si etwase ne yo nyina ko bie temu se okonfo ebetu powder ama Kristo so tu powder de a eni na mu mienu sunsun ye be na dam ntem Jacob tumfo fa powder nya kwanchele bi William odi fo fa ma me ka asem chiro empayiri se asamu a adanse ni hu ya na ne ka eye kana okay na mom sa asem kro na so no ebi ni etwa e de ya adanse so ti asefa prophet patafo okay se sadia enya ma me kire wade okay ye wo biblical reference okay enya nko an wa ye prophet wa asasi so da ebi abako okay okay tie niye one
Jeremiah no ha no ni ha. No asase. Matthew so e. Oba asase. Peter mo so e. Omu nyina ba. Paul mo e. Ono ha bi. Isaiah, Ezekiel, Moses, Joshua, Enoch. Adifo mpanyinfo pa na ogbo omu. Omu no ni asase. Omu nyina ba asase. Why na tell yes mo da, why na tell powder? Ebi anom pen so na bibi say. Mami kantrel. O se Nyankopon. O ye ene Nyankopon. Okay. O ye nra so Nyankopon. And we da ati so de ya. Nyankopon. The God who was there from the ancient time. Ono na ho. Orin sesa da. Okay. O te say de what here. Na mom, the minimum is say. Jacob tumfuo frɛ Moses no. Okay. O man anointed oil. Anointed oil na o de man no. Wan fa sabroso. Okay. One for Borges, one for olive oil, one for bells, wells. And young Sampasia oil, no, the man. Or said that listing near a young fanya oil and for man. Okay. And the oil beer. Say, we are so far, obey you soon. Gawuri says, Sanya mana, or two for no listing, and I day. Anymore, and Yanadia. Onye minti min ko to Borges en fa ma say ya no nto wa ye fa nya be piameka ina no so ye sha so fufu ya nya no ani enu ti no mu wie so fudie na o ma wie ya ye se kore no Prophet of Atafo yes na say nya papa minia ma wi kire wade sanya ma na urade ma yen e di ye anointing oil no e wa diama o si on fa cinnamon okay cinnamon e die ya cinnamon anka so Nyankopon born for a purpose. What's from there? You the man Moses no. Yes. No more keka no. Prophet of Atafo yeti o. Wow. O say dey yan fa cinnamon. Cinnamon. Na den. Me. Frankincense. Spikenard. Oh. Ani yan fa nya oil. O say yan fa nya oil. Ani ya ton Central Market 31st oil o mu bu fa. Why you ton sa oil no? Prophet of Atafo. Anu ma Israel Nyankopon keka. Yes. One kase. Bubu di no. Efa good work na we ya. Wako pe eduham e di asoso. Oh, eche do no. E na odi eduham e den. Oh, gum. Who got 31st Market o bu bu mani bubu. Mami che me. Ya mi nuntu. Ah, na nyame wo di Borges ye den. Borges e fi se bi oye oboa. Sunsun bi awo na pede. Enti so wantimi afa sunsun na pede amana. Wantimi ne nante da. Malicho, ya was spirit at the same bosom. Okay. Bosom bi wo ha we bi akoko tuntum. Na so se wunya akoko tuntum ni mana na papa akoko fufu wo beje. Onje. Na so onye ready so ne. Onye ready. Eti die Jacob tunfu ani say no. Why no wa? Na mo ba bi nko. Eye die wa utumi a wakoje no. E na odi ye oni yoma. Eno emfa me bata do boss no ni asase ho. So ono yusu oye nti wo so yusu. Enti so yusu oyo. Okay. Because all na abubo di ni na wa yusu mu bi. Wa yusu mu bi. Sabroso. Na de o keke ya. Mo se peso keke na bi o. Mo le ka to se bi no. Mo se pe krefeng ne me. Dia. What that abusa ho say? Adenti na ewu Yesu ye man gold. Adenti na ewu Yesu ye man frankincense. Okay. Adenti na ye man me. Dia ntia na onya anyansafo miensa ne kwache Yesu sa ne man. My brother, Onyankopon onyansa. Okay. Owo nimdie. Nyankopon onyansa mronim. Hwe omo hwe ye na omo anyini kakra empayimfo omo anyini no. Omo nim se. Ya ka se esha. Ye wo ehyefufuo. Ene ye wo ehyetuntum. Bible say ye koma Yesu ehwamfufuo. Ye koma de ya ehwamfufuo. Adenti ne ma Yesu ehwamfufuo. Erifo yetio pa. Eno ntino abrabo no. Borges Sabroso. Company ni yesa oyo ne se. Onipa bia wo ne black group. Okay. Eti bia ukodi sunflower oil na. Emwa. Wakodi Sabroso. O di aye waduan. Odi aye waduan. Ti yemfa nhira nipa. Yemfa Sabroso mu nipa so. Papa for the samu bawo. Odi for patafo. My brother. Yemfa sa o mu nipa so. Mami musa. Opa. Call online. Okay. Na Sabroso company no mo Spain. Now, free Spain for. Okay. Na busa omo say Sabroso na omo ye ye no. Omo ye Sabroso oil no for spiritual purpose and na say ye ni no okay. Say ye ni. Omo ka tro say
Sabroso is not meant for any spiritual purpose. Name in terms of health wise, and extra virgin oil, olive oil, Borges oil. Yeah, fat Borges and Woody Pastor, they all kind of juma. All right, yan to us odi for Matthias say how they work clear the kama pa ma. What I say? Yan to us. And you ma onipa. The all fancy nipa. When yana akọfa no ma bia utu bi no ma na wo. And you know what in can busa say. Okay. You suma bi wo ha odi aponche. Wo betina ka tire suma ni say na de me pa cho hu we. Mi nya aponche. Enti bi do jo ebro wo be. On te ase. Enti Jacob tu for na prescription any ade a ope. Tu nya ya nyo ni nyame nenam. Enya oni nyame nenam. Akofo tu ni na ade na. Obata for me me ma on fa boy emu me so. It's a curse. Hey, Prophet Opata for yes, I dey pressure na ni 2 year mo. In fact, Julia, any part of Asofufuo di asani en asofufuo. O te wa. Kanokre. Okay. Jayaza. Onyame be hira wa, o be hira. Okay. Enye $100 na wo ye obi azante no. Enna da ma wa ye yi o. Okay. Hwishuma de ye de ya. Ekosoro. Ye ni ma sofu a betena Ghana ha. Omu boss ankwase suba ni bi ene. Omu sere no madi. Okay. Dem what you say? Enti sa krofo no. Sa na omo tie. Okay. Minim say omo so omo rituals omo ye no. Yes, Yesu ba. Ye buni penyo omo hocha. Yes. Yesu ba ye. Ade a Yesu be yusu wo the ministry mu. Eye one. Anonche wa yo. Okay. Ebia no mu yusu a wo se anya ba. Dabio. Busa wo se. Yesu yusu Borges. Dabi. O yusu Sabroso. Adentia. Ye fi se bia ne pen so no sa na o mani bi no. How se bi o. Frankincense mi busa wutuwe frankincense every week. Dabi. Enu ti sa uko Israel. Ye wo rabbi. Obi beka se rabbi. Rabbi fo mpanyimfo a. Nyame honhom ni nimdie wo mu a omo na ye oils. Okay. And to me before some say me obi oil no. Some nkran free Israel. O ya me die. On fa ma no. Me de mawa. Bia me nya free. Argentina also me koto Sabroso Borges. Olive oil. Na me tutu. Edi gu adiem. Na me sorry a mabubu agutuam edi ade a ehwam. Asosu. Na makafra na ye hwa na me de amani pase. On fa ngu no ho. Na me kiaka. Hey, Prophet Opata. My brother. Na me be kiaka. Edi vo Opata vo. Na me be kiaka. If you say, the oyan. Sika na wo ye den. Open. Okay. Na nye nyame apan. Okay. Nanso so. And now say, saafo we nyina di nro. No bi omo ho akojantin. Okay. O ye den. Ni church members ba ba fight o. O ye den. Ayo wa mi ati asese ya mantam be. Onu ya mantam no. Okay. Na adwene ni sofo ahwehwem e dia ma na aye wan pe. Eni say sabe ne hobo wa won hu se ne hobo won ko dware. E kom de na. O hu se kom de. Onko paduani. No di akire. Enti ni nyansa da ni tirima katu. Ko dware. Ko didi. Na say o timi adwene hu nyansa say. Sa o sofo ya me di na ti. Omwa me na wie ye nya wie ye pa no. Ene ye eni ho. Emma. O sofo ndi ni sambo ni. Ye sa na ye kunu. O di sambo ntirima yi ato atwe. Right. And my baby nya fibroid na ya asofo. Yare awurawura ni padua mu nya ya asofo. If you say jiwe ko jale. Fa we ko jale. Oh, ye wa die do ha. Eni kwan se ka oni padua. Eni kwan se gu yam. Okay. Na asofo de amam. No ko jare. Na ya ko ka oni padua. Na the problem abro. Na die yare se. Well educated person who be di obi a 7. Or uneducated, no amount a concocted object, no could be a good yaman out your could die. Nadi or how I bro. A bassa, it said the woman when Yansa, I didn't know. Okay. It is not so more according to me. And I shall repay the Bushiri. Bushiri won't be in so yourself. Okay. Yaman running so. Oh, you Yamin baby. Jarin will carry you to. You have to tell the church in a muscle. Okay. And the force and fake miracles and on my hey Jeremiah moto fufe he ni pe dinati ento ya no me de adoya kataso so fu we di oyo
nanso wo yira free say Satan po oye Yesu adoye but with conditions o ka tire Yesu say koto na sore me uko na akodi so funa tran ko bebo am uko sore me no ma ode papa no good enti wo say Yesu say o ka tire say koto na ye na sore me nanso wo nim say sa osofo yi na gina na akwan enya papa enti once akoto sore na nya tumi na akoto sore enti amene ni duru oso obeye ritual so obeye Nigeria ewo okay Ghana hakura ewura e nchiremu ni de bebere wo ha o nyina ko different Nigeria za asofofo no so some rituals no okay right obusia nya me difo prophet patafo na matene nka no eduru kwasi ada 8 o'clock no gbograma ye chene mantam no na konwa yi ma o ye bisa ne nsem bi no aprogu wo den no prophet patafo rituals ho na ne na mo oyo de o ha mafo no mo sande brame no prophet patafo de bisa ne se o de wo yesunsun nyuma enti ahohom de wuninimu abe na ahohom eya omo ukoye rituals adodo na jini pakra ya pese ewu fani pabra ya mbisa se bi aponchi akoko bi ebi enti na ni pakra no mu demand baba batafo e di enti a wo de sunsun nyuma de yenim sa wote pa e de ya e de be enti ana sabe kotoko hene na hini aye kese cheska oni sika nche obi wasa ana nsase yo na hini sase nsunsun obi ene eji se okoye moa eden ya de enti akotoko hene otumfu osetu na konya aye kese no it's because owodom oh okay so what you say here wase ene dom de doso owodom ko asa so obi enu owo Ghana house owodom sene no no kro hini bi ento no ene kro hini bi enu we enya kan ni yawo ene de enya se ye bi awo ne dom injustice ene kro udem owodom ne mo ba sika de bi o hini bi wo bi kire no ba on pampie on fe nya gidigidi ene kro sanete erinti sunsum no sa o person na hini ye kese o so bere bi nipa so dodo on somebody nka tro say enye obia no owu a okonyame hospital owu a onko heaven tienie okay obia sunsum boni bi mekunu a enye onu na to ne nko wuye bia ne kra ne honhom enkonyame hoda okay enye nyame dia onye nyame dia okay obi be ka say how mama tire wade Bible say na say ewiye mre duru ho a epu be yi de dia ye den aba e die ti na po omo ati se Castro ni sankrofo na ensuo ne ku omo no ti se obi a epo ene fa no junior pop ya na say junior pop ya owuye ko wuye ensuo ne ku no ensuo ne be yi ne de aba ensuo no junior pop entry ko heaven okay ne kira ba serve e wo Samarin kingdom ho baby omku no okosom wo ho ne kira ba ka hotel ti amle ne baba nya be ba Israel Yankopon be sade ewiase ewie ye baba se ewiase ewie ye nyima ya so o she ho a no so kingdom ni okay o ko mo de pamu fraza o de pamu okay obi a o betra ma nto aku no o ko suma nto a ko nto aku a uwa Nyankopon no ni kaka oni anto ade ya anto ade hie okay die benti na anto aye kese nya dom eguri na okum dom bebre enu nti die nti a okwa na susu no aka tro se sika ne de be ma okay na su bere mi nipa se de be ya oku nipa na ne kra e baba da tena na hiniem na mo na wo so kra e ba na hiniem na wase ye den tre so ba akofo mu man oba akofo ni hene etu kwano a spirit ne baka se mate bra scandem de be ma nanso mama nkwala sei moja mama ni emema sei moja mama pinfuo sei moja adenti ne yase kofa pinfuo bra spirit bi oji pinfuo bi oji nipa double etu ko pinfuo na oku no ne ba enya ne ba etu oji nipa double moja okay oi prophet patafo yeti o eti mo na hukum na wase tre okay na wase tre hukum dom no na wahini ne yakase na wo ye powerful okay if you say mo na asante ahini yakase na mu tre no na kotoko hini so ye powerful
Okay. Na ba na kotokɔhene ne ne dɔm nyina yɛ fo a. Ntimi nye dede Gana. Ghana. Wetro ye dede. Dabi. Na mom sɛ kotokɔhene ka tena wo sɛ. Ɔka asɛm a kɔɔto bi ntimi ntwamu a. Ne dɔwɔdɔm. Ti aseɛ sɛ. Dɔwɔdɔm. Asante ɛyɛ dɔm. Okay. Tenase ɛnyɛ dwɛ ɛna nya hantan. Tenase sɛ ɔwɔ dɔm. Dɔwɔdɔm. Na nsɛm kɔkɔ ɛnyɛ brekum nyɛ yize. Ɔwɔ dɔm. Ɛti nipa deɛ. Ne homa dɔɔso. Okay. Kotokɔhene homa dɔɔso. Mato ase. Enti saa na teɛ. Etu nkɔ tumi bi hɔ. Sɛ ukɔpɛ mmoa. Okay. Ɔsi fa nipa bla. Saa nipa na ɔgye no. Okay. Saa nipa na ɔgye no. Ka hu sɛ saa nipa no kra ɛkɔ akɔtena saa tumi ni na yiem. Tina Bible sɛ na twabere ni duru hɔ a awie mmerɛ ne ba. Okay. Ɛpo bɛyi ne deɛ. Nipa dodo a ɛpo afa wɔn mo no. Ɔde bɛba. Ɛpo bɛyi. Antoa de ne deɛ bɛba. Antoa si bɛ de ne deɛ bɛkɔ akɔma ɛpo sɛ antoa. Ɔdidi kɔ ɛpo. Odidi kɔ ɛpo. Nti ɔde ne deɛ bɛkɔ akɔka wɔn ho. Ɛsuo pra obi a ɔma ɛsuo pra brɛ mu. Akum bia no. Kano akum wɔfi akum. Mu nyinaa. Mo de bɛkɔ. Mu nyinaa mo de bɛkɔ ɛpo na ɛpo. Abɛgyina awurade anim sɛ. Owura. Yɛ me sisa ayɛ. Efiri da wo bɔ me nipa amokum wɔn mu nie. Prophet Opatafo. Afei wate aseɛ. Saa na teɛ. Na sɛ nipa show no ɛyɛ high yi. Sɛ ne na yɛde kyekyere ɔman. Oh, okay. Ɛne yɛde kyekyere ɔman. Ki ahenie bi apɛ sɛ gyina gyi sɛ obi ɛde ne egu fam. Nyɛ gya ɛne yɛde agyina. Prophet Opatafo. Wate aseɛ. Okay. Ɛno nti bi a wokɔ a ɔse fa ne bɛrima bra. Fa ne ba bra. Etimi tutu na akwa ni. Yɛ tutu na akwa. Ɛno die ntia. Ɛno honhom no de ɔpɛ no na na. Deɛ sunsum ne pa a wɔde yɛ apam sɛ. Wo sɛ ko fi wa ba ni pa mu ni nyinaa na bi a wɔtu ne nsa baako pɛ na wɔagya nkae ni nyinaa. Ai. Deɛ nti ne sɛ sunsum bi wɔ hɔ a. Okay. Oni tumi si wɔ wi nipa kyerɛ ma. Okay. But tumi a wɔwɔ ne sɛ. Also onipa bi a wɔ ne favorite. Mituwa mi wɔ aduane a mepɛ. Ukuma akokɔ kora wɔ ne fa baabi a wopɛ. Ɛdɛ. Okay. Ɛna wopɛ. Ɛno na bibi te sɛ dɛ. Bibi sɛ ane tena sɛ mituwa mepɛ. Akokɔ nam kɛkɛ. Na wotena hukum ya no nka. Dabi akokɔ nam sɛ ɔsɛ wopɛ akokɔ nam. Na akokɔ nam no. Ebi a na ne serɛ anaa ne nsa na tabu. Dabi wo obi yɛ bi special de brɛ mi. No, dabi so wo deɛ wo wɔ ani. Me deɛ akokɔ takra na mpɛ. Na takra na. Wɔn no madamfo. Akokɔ takra. Na sɛ wo a wo hwɛ wo bɛ nya mi anim ato akokɔ no wa. Wa de takra na gu plate so anya. Ba bɛ tome. Na we be for it. What does it? Enti ye was spirit a. Ono sɛ enipa ba ɛna ɔpɛ. Enti wo na ba no hɔ a ɔsɛ kofi na ba me hɔ. Kɔpɛ onipa bra ba to onipa no ukuna. Die mi hia wɔ ne ho. Mi hia wɔ ne ho ne sɛ twa ne ba ne bra. Okay. Utwa ne ba no na de ba. Na no ye de abrɛ no no ware. Okay. Ori a abɛyɛ apam sɛ ose kofi ɔdabɔ abɛgye mmoa. Die na kyerɛ sɛ ose kofi aba. Evidence ne sɛ ɔbaa yɛ no ɔde ɔbaa baa ne baa yɛ. Okay. Ɛde yɛ gyina yɛ. Yɛ otumi bi wɔ hɔ nom a wɔdi nipa kyɛkyerɛ ma. Yɛ otumi bi wɔ hɔ a woku nipa no a ɔmpɛ ne baabi a yɛ oyi n'ani. Obu a yɛ oyi ne ɔnso obu a yɛ sɛ yi ne kyɛkyerɛ ma. Okay. Obi wɔ so a woku nipa no a in a painful way no. Na wasɔ n'ano nsuo anaasɛ de nsuo bɛfiri ne mu aba. Ɛna tumi no nom. Okay. Ɛyi nti sɛ nneɛma wei. Ɛnyinaa ɛnam a ahohom na ɔmo gye nipa. Okay. Ɛdi yɛ ɔmo agyina yɛ. Okay. Efisɛ mmoa no a wowɔ dɔm no. Na wahini ayɛ. Ɛyɛ kɛse. Na Prophet Opatafo, yɛmmra wo side. Wohwɛ nyame mu obi tumi a wɔnyi nipa. Wɔnyi saa deɛ no. Na abɛn na ahomfi no mu de ɔmo gye. Maame nkyerɛ wadeɛ. Nyame gye bibi but mu na ɔmo ni. Ɔgye nipa. Maame nkyerɛ wadeɛ. Okay, meti o. Tumi bia wɔ aboade a ɔgye. Adeɛ bi a me na me bɔ yɛ bia, adeɛ bi a me na me yɛ bia, ɔde ma me a mfa so onim so. Okay. Adentia. Bible say Abraham Onyankopɔn ehyia Abraham no. Na obi ni asase so ɔsosere no enti ɔka ntam no ɔka no ane ho ntam. Okay. Ɛno nti obi a ɔyɛ adwuma bank World Bank
omo twa sika okay uko twa sika enye na dem on value adentia because paper no omo de buy ono na market on kura na enam nanim ono na nam nanim ye twitwa paper no eboaboa no na so dey aso bre no paper sika on na feso £500 eye japade ma de ohwe me me ene wo because enye ye ni twade ya sika eni to wo onyankopon moja na wo mu on fanya fe o di moja na ye dey na mo ga nam se tan yo no obo wo ntini to moja so ma no ohia no okay tinyame mfa nipa so enye fe what you say so egu no hoda bebre so no na ye nipa okay eni to no ketire Moses say me permit me as Israel fo nyina ase no ma bo foforo agum okay na so Satan dey want me nsi Ghana fo nyina ase no obo tumi o de bo if you say oni tumi o de betimi abo nipa okay eto nya ko na bo ade a woje na ano bibi sese na me de no bi ti se de se o pese uye nyame nsam ade a tumi afri na loyalty count ade ehia no ya se nya abo ade eno ya abo ade bi ku nipa no se let me tell you that Prophet Patafo I mean ka sam tro video ade wo nyame ahenie mu a ye kese pa so pese uni je komtumfo nante a echa loyalty of value si bibia e affordable ma me nkire affordable de onyankopon odi sika nyame odi dollars nsa word na ko anan ona enye ne de ye na hini mu eno no ho na odi dollars okay Bible say na sika na bontin krona bontin ye de sika ye kase sika so kase opotafo me ka to se mo sika enye dollar na omudi no enye pounds me mo sika me Jacob tumfo ni sika okay Jacob tumfo si sika ye de diamond gold silver sani o mani bi na me wo na enye mo pounds okay nye paper no enye o paper mimi ni oni to say paper pounds euros ni dollars oh paper pounds euros ni dollars uni sika oh Samu yes never the all gold all diamond on yesu sika yesu we wo oh the four okay what you say sana je komtumfo ne te sana na hiniye mute ti wo said no more value pa loyalty let me tell you, can you work with a disloyal person that be and your mona and your hard one umetimi aware oba wo ye disloyal in Genesis to Revelation obi amo se nyame ku ni bia no o ye disloyal a betrayer in the highest order boni bia umetimi aye nyame de be chew upa fo obi yire usubu nyame so de be chew fo obi kunu utugu nyame so be chew upa yi akwala tugu ya abortion usubu nyame so de be chew upa betray nyame ne yo be sell Prophet Patafo betray nyame a you can never be trusted okay na se wo sumpo e nyame de chewa onim say wo once in your life you have been tempted into the Judas Messiah and consider no one function oh so wo sugu nyame so a ye wo mbo ye oboli ru a betimi aye boy upa kum nipa okay ukum nipa so urade ya be chew you have wasted a soul okay no you don't have the right to do that okay it's an evil act but usre nyame na onye nuhu o de be den but betrayal is something that God cannot forgive also me boa you go through scriptures from Genesis to Revelation who question God and who betrayed God biano Prophet Patafo if you say when you say why a tempted okay yourself okay Satan timi atwe afini ne nase ya wura mu asel ma me kire wade die mu ni mu no say okay nipa bia woni tumi bi nam bia no tumi ne ware no so one no wa pam ne ire no okay anything that Bible say asafo ni kuru ani Kristo na ya asafo ni kuru nokure na onware ya anka ye ni kuru dabi ye kuru good anything se wo etisa wakwa ntoa ho wakwa tumi bi ho etisa de oba wa te sika aye ne ho ade akọwro 7 ni pieto ama be ma fofra fa no oba obesu na wo gina obegina dibie dabi trust bi anim bi enya ade me japade akọkere sana tie enti oni pa bia wotimi kobo som ho wotimi kotumi bi ho free Jacob tumfo ati bia no you can't be trusted okay
eti ye wa me value eno pa enu nti na osi aduane ye di ma nipa mane mfa man krama okay krama bia ye dwamanfo obi wo ha woni nam false prophet so di ensuo ni mpasiane o matwa ofiri ha no okọ me sa nipa no ba me nkyra me hwe odi ni ma ja okọ o hwe no me show kra me mfa de so mbo ma okay because when you're trusted you are not somebody I was here di nipa ma japade ma ti edom na bebre twinchi na asofofo so no nyame mpesa ho na wo sa asofo no wo beti ba da hu o magina he yam ko ja se enti ade a Jacob tumfo ye wo sa bone no ye bia okay ye wo ba bi wo ho nyame ma wo access da o ma wo ase opa bompa ye opa ye dey nyame be shira but abra woni pa be firi nyame na ase akọ eduro so akọ odifo turufo bi won sa da no ye wo na wie no akro su ni ba ama no nyame tibi ne wonam pa so no woni wawie o he wanim din no wawie oni wawie okay wako baby eni kwa so wako kotutu bibia nti wo amenia wako to yiri se wa woro no ho da obi mpa so sa oba we nti wagina di dabi jam kan se yi odo ne so ate yesiesie asam ne se dey eti o yes hadie ni bia yesiesie woni nyame ntam se dey ha no akokai ewo no nkai right about that for o nkai I see. Dia no mo na na bo ade. No mo no ba. Wo ye lawyer na. O de bibi ma wo nsuro. Dabida. Yes kokum we ko yesi. Na hukum na wo nipa no na ebo. Me. Ade a metimi ye bia no. O de mami ya so na ni. Ye wo sofo a. Wo betimi ni sika to no. Okay. Adentia. Oni sika ni. So the one you first came from. Na me obi a wo se wo bra me $100,000. $100,000 no sumi wo bi se no. Ti wo dia. Ti wo sika le kuta kuma pa. Na wo kuma pa se wo. Na wo. Na say me ko gba afode am opatafo wonje me o mo say rubbish to me. Hey, problem opatafo. Oh, busa bro chefo obi wa o crazy can hwe me be 2 years ro hu mi da. Enye skasam kwasa. O dia de okuta kuma pa. Relationship is much more important than money. I say you could do be ade ni. Say na dey bro patafo. Oh, pounds pia o for. Say. I see. Say na dey bro. Okay. Okay. Oni brefo. And o 20,000 pounds e dan account to. And o bi wo fie. Na wo hu obi 500 pounds wa. Na ni di achi. Na ni di achi pese wo gi. Okay. We oni brefo mfre urade. Ame honhom nyesa. Dabi. Okay. Okay. Ana said ye metie no me na me ho. Said ye wo tie so na ayede. Nim. Ye wo account hu na nim. Ye wo me account me na. Wo na nim. Enti me wo 100,000 pounds. No obi e bia wo di 2,000 pounds predia. Okay. Share intervals. Emu twa na emu twa. Bibiri kwa. Enti wo adre ye o se. Enu na osikani ni ko Peter ho. Okay. Peter no ho kire ni nyina wa me bo afode. Wa bo afode nya sika kura ntare papa. Kan wa tobi. Adware anya perfume papa gunu ho a. Wo sole ya wa koyi be 20,000 pounds say Peter. Jiwe ye. Na mama utumi ni bi. Ana Peter kese na so ni utumi ni nkonko. Atiase. Atiase. Enti die oni pahwehwa na ye oni pa no oni pantam. Okay. Enkita hodie. So wo secure me ni wontam relationship a. O do bi bitumi bi ama na. Me wawa. Enfumso bi ani ho. Okay. Okay. Edi ade Nyankopon ehwehwe firi oni pa wo pa ni loyalty. Anu no value sin. What steady me life wa. Anso obi betray me anu an me say. Oni ni twaka bi. Opa chew sen ya. Opa chew sen dey. Say nya me na ma yes man. Obi tire obi ano. Or a threat to your life and your destiny. Okay. 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 Prophet Opatafo. So what you see? Anything sana tie. Anything Jacob tumfo no. Sa niama. He oba se urade Nyankopon o complain bia o si Israelfo man famachi muni nyame foforo akọgbo adwaman enye bitre ya. O se medi ni suo medi ya wo me man Israel ho ni nyina ye bitre ya. Bitre ya nti o se odi ya wo ni man Israel ho. Kosum nyame foforo. Wa kosum nyame foforo. Okay. Sa nyame no na unimu no. Unimu ni ba bia. Na obi a
oye betrayer bia so eboni aye. Okay. Bibia de obe bia nso nani. Oye eboni aye. Eri sa nipa no so oye oyiro, oye ukuno. Oye ungrateful. Oye pay. Oye betrayer. Okay. Okay. Right, Abusia, Prophet of Patafo, Yemlen, I am you. Emlena so wana na bomba na mausa do na bala online na Prophet of Patafo we dey me say obi obi ntimi coffee obi say mimi saw say yes Ghana ha tete pa no tumi a wo Ghana ha na omu nkum nipa enyi nipa ahomoni a wo Ghana ha de omo gye na ntwie nkokọ na nwan mo na saa wo Nigeria asofofo ne South Africa fo na di nipa kum ne ye fe nipa kraka bo VIP kum ye no omo na akosesa aba saa foreign spirit no na ekunkum nipa na ye tetetete antoa mo no na nkokọ ne mponche mo no mo we Prophet Badafo bibi say na wo ka fa na abaka ekom di akwala na ye tie aduane de ma no okay na wo panyinu ko fa akwala na aduane na odi a de ya nipa bonisem se nye waduane okay na se wo fa aduane so na wa ni na ohwie tugu a eno so ye de ya na nipa bonisem enti ni nyina de ka ko wie se wafa meboa okay wo antoa na wo da sa kwa ye nipa se na waku wo antoa wo da Nigeria na bi o Ghana ya na oku nipa no no wo de say edu be jana na oku na hwa no ya mfa na nko ba bi no oku no okay what is say obi da ba bia na spirit ni sane ye di sika eternity you obi na de no call sanity enti ada say spirit no oku ni ya de pa ana oku say ni bia o ye de wakum okay na de atie ni say Ghana majority of ye nipa no ye te Ghana ha ye consult to Chthonic spirit Hydria spirit okay ye mu baako na abenya omutimi consult to Leloria and Aria spirit okay that's I omo ye sunsun nyuma Ghana omo ye sunsun nyuma no bebre ye Chthonian and Hydria spirit nsuo mu ne abosom e wasase no so ana omo yusu omo timi ko wie mo wie mo hono de enye nkwala ne ko oh okay nti wiem tumi no dodo na ntimi nko enu nya nkwala sekra se nya nkwala aye nsuo mu ne abosom na asase so na ye Ghana ha no ye spirit ye consult of Chthonian Chthonian ye tumi a ofiri duam okay tumi a ofiri asasim tumi a ofiri abuom tumi a ofiri ejam okay tumi a ofiri framam okay tumi a otim miaye Chthonian spirit okay na sa Chthonian spirit no omo de eku omo ye rumu ode sa abosom no ai anum de omo num ye omo de de bia mo akoko mamu ojai awo hom na num ye omo de mame dawo mame krokoko anu na omo pe etia frama wo ye enframa tumi asase bosom tano wo ye Hydria nsuo no ensuo ye Hydria enumode na ekuta no nsuo no omo pa enu enumode na eku kumdwama me kumnantwie mame nantwie o penkwan no de abɔ no nsuo na fe enumode na yo enumode ena eku wo okay ebi wa ntwa jama na wa ne bosom na ba mama kom de me dodo no hamosa no hamo sankrofo na ninti na mu hu wo mo se omo jiwe no okay na ye wo Leloria ne Aria spirit e wo Ghana na so no e ye few ones mi na consult atimi akofo ma ba ha dabi o omo ha ba nipa kakra bi na atimi na omo nam bi anya access to that realm omo no nam okay they pay with human price omo de omo jinipa they pay with human sacrifices hey enu Aria spirit no ani na Solomon kosum ya na okunkum kwala de ma wo okay ebi ti asasi su se sia omo no omo nam ebi wo Ghana bebiri na just say uni access to ono eti wo bi atano na ono nam eti abo atrewa apape ayantan kobiri no omo nam saa hohum ni nyina ye Chthonian spirit omo ya asase ndi enwan mponche na enwan anu ode enu ti no omo je saa mi o ma okay ansa de awia ya ko Hydria anase Nalia Hydria anase Nalia ni ensuo mutumi no eno so do so ha ensuo mutumi no so no ya wo phase 1 phase 2 phase 3 hey
Yes. Nsuo mu no. Phase 1 no eye wo ye asuo ta no. Omo ye ofin akonfo no. Anase bremu pra. Ensuo bia wo Ghana ha biara. Ensuo bia wo Ghana ha biara. Okay. Eye phase 1. Omo nyina ye connected ekogu epum. So ultimately ya. Sanete. Ansana. Ofiri sa phase 1 na. Oko phase 2. Okay. Phase 2 ni ya Khalifa Kingdom. Epoasefo. Watra mame ana mame wata. Epoase. Mame wata. Onse epoase no. Ye phase 2 phase 3 ho. Eponase ho. Ye mame wata. Mame wata mu akika ko mame wata ho no. Onu susu ne dia no mame wata no. Onu ne dia no di emema hunsuo no ma hunsuo no de ye. Wata no. Eni ti obi o the sperm no de ye no. On the sperms. Okay. Eni oba hunsuo. Eni ti na obi o kwadi tumi o mame wata obi aro. Ade a wo pe ye hu adwuma pa ye die. One meda. One meda. Ana oba one meda. Oba one meda. Okay. Eni tu bo se sofu bi se okwadi tumi bi. Ebi a wo sha online YouTube ye bi asatra. Wo ba ti sofu bi se mi kwadi tumi bi. Na sa tumi na me kokwaje ye no. Na o mo se me ni abodamfo nkoda. Sa tumi no okwaje no mamu atawo. Mpoase. Okay. Okay. And some ya called last one phase 3 no. Phase 3 no queen of the coast. Tumi ni bi no. Tumi a ye queen of the coast. Ono shop na se. Ono dia ona puni nyina ya ne dia. Tu aso se wata no. Na mamu wata de so small girl. Okay. Prophet Opatafo. Na do di ewura mo. Yes, the queen of coast to do omu nyina omu hyenase. Okay. Okay. Obi a report no. Aponase ho de odi ne hema ho. Wey na santefo. Nzema akanfo no nyina. Wo de me fa na kan. Akanfo nyina. Wey na enkanfo. I'm going to say it's from Monkland. Akanfo Zankland. Ganfo. Wey na krobo. Wey na bakui awuna. Enfante. Okay. Wey sa tribal bia ana esrem. Obu nyina no. Dia waso abia kwa atiri kura ya Titonia. Ana Hydraya. Okay. You are bem pa. Dia so abem pa no. Omu tibi nko wiem ho. Bra we so odi abra ho. Okay. Eye few nkrofo bi. Na timi a penetrate ko. Na timi a penetrate. Bo mu nwu agya no so ho. Enu ti na obi okọ India kwadi tumi. Obi okọ India kwadi tumi bia tumi na odi no. Onka wuru say area. Okay. Okay. Omu owiem ho. India fo owiem ho no. Enti no ma ben. Okay. China fo so owiem. Omu so owiem ho. Yes. Nti omu do mo pass asase. Na say owiem tumi ni timi asase so. Say nti no mo tia mo no. Okay. Okay. Ba ma ben say gold no ko. Now Antwa. Tano be da jina India spirit ani. Okay. Usama no. Dem go just say. Enu nti no mono sa ahohom na mosom Ghana. Enu nti na ya mo say musum alumuo de spirit. Ena gamamo spirit. Enu nti na ya mo say omu de omu mfa nipa kra. Okay. Ye wa ahohom a wo Ghana. Omu ye area leroria omu so fa nipa kra wa. No, na usa. O mene. Obi wonu ma say o ya boto fa fe no nya boto ni banse ni mienu bi edi. Okay. Ye na ye nam highways no so etwi trailer kese ndi eni. Prophet Opatafo. Enti sanete. Yes, bia ye omu mfa nipa kra. Omu fa. Ahom no ya categorize omu 2. Okay. Any ya group omu 4. Wanya dance or salamander, wanya salamander or your norms, wanya norms or yourself. So funny am from to okay. And dance a yensu to me. Salamander ye jack. Norms a yensu. Okay. Sancroftway. Sancroftway. Omu. And ya categorize them. And you want good spirit. Okay. And you want bad spirit. Almost a group na almost feeling yame. But you want the already. O you fita kakra. O ye akumanu ye kakra. Onkum. Okay. And you want the okum. On the trimu ade. Trimu ade. Every to say so tano. Tano kumu. Tano ye fita. Onu o justice. Obi a okoku biara de tano na eko. Okay. E dia himfie bia. Wo ba kwa tano busumu ho bia no. Sai kulo no ma kwa akopen. Okay. Okay. Tano na kon no odi. Onu odi akon. Okay. Now.
Sarufiwa, a swobit to say, and Twansonyama. Okay. And Twansonyama, your wicked spirit. Yes. Antwa. Yes. I'm so a justice. Yes. On your bonny, I won't how. Yes. Can we say, to me, be a fool, be crabby, and it's really a day. Eden. And look to the Bible, okay, kind, the book of Joshua. Abra, Moses go through heaven. Okay. No catcher is on concoct your wobo for. Moses said that you go wobo for no traffic or so. We share the issue. We share the entity. Can we say, and Twansonyama at one. Okay. Ni hu ya day hu ni tiri mu ya day Fakra ofani pakra okay hwani pa do wakuo nukure enti saa na saa honhom no omo saate o within saa honhom no okay saa na omo saate enti obi ka tell say omo nkum ni pa oboa all right ono be na adwene ne say ukọ won ka tell say ko fani pakra no ji akoko odwan ni ntianu mo de honhom na nso ya de bone anu ayere wakum na ni tiri mu ya day okay abusia and somebody is e di extra de be san Baba bata for the okay chat for yam mre ya twem bebre kwa next week be sa be yero etia obi bia o hem bia asundie makrao all right abusia prophet bata for asasia no na nsia oni for bata for du kwasi ada 8 bokem say ya ba jire no one apartment wu ha o ya to ama no ene ya mre no ayeme ne nke won sem bebre bisa no because the akoso Ghana no ebi ehuye aso amra na ani amoa ye de besi ha e hyam bo na wotwe se nne na wotwe pepepepe ne atrase e be sa yire ne pampe e me do bibia ase me din di o sei kofi amen ko bibia o